Nakasaksak pala ito to. Lalo na yan. Huwag na kayo maglalap. Dito na kayo maglalap sa... Hindi ako Ha? pinatay ko kanina. Ngayon ko pero black na naman. Gawin mo na ka. Ha? Ano tigpo yan? Watching. Ay bang review karo ba? O dati magbibo yan. Comment kayo. Tapno mo no kahit nyo tiyag pa bati request. Ano ba share to? Share. YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming. Ano naman? For viewers, message retracted. Paano pag gano'n? Pag tinika na? Matay upat. Five congruent viewers. Yan ang pagrabi amin na po karuba. Kaditig bibuya. Hindi man kanyayo. Mahina yung sound. Sabi naman. Pakinggan ko nga. Dito kaya? Or dito? Panoorin ko nga. Ayan. 13 watching na yung pag-review amin karuba. Comment kayo. Tao kayo. Ayan, pa-wash out karuba from Rainpots Vlogs. Talamats. Kana na. Hello Jim, shoutout. At akong dito from Marlos pa shoutout. Lodi Ryan Santiago. Kuna na. And Joanna Moniz, pa-shoutout po from La Union. Ayan. Yun o. Good evening kay Secretary Ryan Santiago ng Lodi Cakes. Nanonood, pinasa sa akin yung picture sa GC. Shoutout Lodi, gano'n na. Yan, na-shoutout kan, bossing. Agbuenak lata YouTube karuba. Yan ni Sir ganun to eh. Jericho Gudia. Oy, Saudi boy from our GC and UCP. Good evening, Aldrin Jimeno Sardinola or ano apelyido nito? Ordonez. Yan. Hindi ko makita kayo dumang comment eh. Damat din siya magbiboya. Mereka tayo share ko pa eh. Share yaman na po karuba. Ti live tayo. Tanong mabuya pa iti daduma. Nagre-reply lang kadagiti ko ah. Kadagiti BPM nga daduma. Baga ka nakalivean.
Yan. Salamat sa pag-share, Ma'am Elisa. Ate Elizabeth Clemente. Sino pa dyan nag-share? Nagsugak ako karuba. Halos kalapos ko lanangan. Hirga tayo share ko dyan na mga group. Comment kayo po ano niya request yo. No kaya nga kantaan. Kanta ka po karuba. Wait. Yes. Share to group. Okay. Yung isa pa. Apat to eh. Dalawa pa. Wapay nga group. Yan. Tapos may sapay ulit. Share to group. Yung. Okay, basa na garod dagiti comments yo karuba. Live chat. Pa-shoutout po from La Union, from Joanna Moniz. Pa-shoutout po Kuya Jem from Princess Vallejos. Mangantayo, adding from Auntie Jem Atamani of Hong Kong. Pa-shoutout karuba, Rain here from Rain Pots Motovlog. Ay, Motovlog. Vlogs pala, vlogs. Saan pa ba hindi ko naikonto? Yan. Agpagkapagkat. Ay. Motovloggers of the North, shout out daw from Motorak. Kapay tagpagkapagkat. Pagkapagkat ba? Tingin naman. Okay, basa na karoon tagiti pagkapagka lang na medyo ako siguro nabuntog. Nagitoy. Magito tayo nagpa. Kantata ti Ilocano, siyempre. Hindi makita. Tay. Baka Ilocano song para kanya yung amin karuba. Tagtagain penna ka tuy kantamang saging tapuso siyak tagrayo ken ka gaminawan kapag badang dakaunggan awan makabulod ngadagad tuy puso gaminawan kapag badang dakaunggak awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaeng biyag ko. Saan ang ted ken ka ket puso nga grubab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen
kantamang saging tapuso siyak tagrayo ken ka gaminawan kapag padang at kaunggak awan makabulod ngadagad tuy puso sikalaeng biyag ko gaminawan kapag padang at kaunggak awan makabulod ngadagad tuy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko. Pa-comment man na po karuba no pagkapagkat na medyo nakapsat sa internet. Oh, pagkapagkat sa kaya mo talaga. Pagkapagkat. Pa-comment man na po karuba no pagkapagkat. Ti-live tayo, ta nakapsat sa internet. Speed test man. Speed test. Kape na 5%. Oh, may man. May man. Speed test na. Pa-shoutout po Lodi from Mamiona Marquez, Mr. Roger, pa-shoutout Karuba, Parekas po ng pangako by Kindred Garden. Ano yun? Hindi ko pa trabakin ganyan. Hi Idol, Parekas Monty Balse, Baby Kenny Neneng, from Elaine Candoy, ganda ng song from Mamiona Marquez. Yeah, maraming salamat ma'am. Gemma Tamani, puso-puso ti comment na. Ading Geman Kribanara basta kasjay sagot kon kana ading Ella birthday. Aywan happy birthday game kana ti Ella Banadero ti Hong Kong FDD Hong Kong chapter. More birthdays to come kano nanti Gemma Tamani. Galing mo Idol from Shamara Sofia Balintag. Maraming salamat po. Kamutan na pangag pagkamutan. Napukaw samot. Loading. Maka-comment na. Okay. Ayan. Para guys, Idol J one last cry. Damdama ba set pagkakwak pa lang ti boses ko. Kumbaga pamasmas pa lang. Baka makapiright pa kita nga no English. Nagriga talaga ganta ti English dito YouTube. Apo karuba no mo lang makapiright. Ag pagkapagkat karuba ngam jay boys may atlat ta. Kung garaw dag pagkapagkat. Yan nagyaman na kadagiti apo sa nga pulo magbibuya. Kung garaw awan na Sensyahan nyo na po, nakapsat internet kami. Kuya, naglalag. Oo, naglalag kasi mabagal yung internet. Naglalag talaga. Ano dyan? Kribanara na. Okay, sige.
Ayun. Balse. Balse pelang tata karuba ti kantan tayo. Para kiti matanda na ganan. Gampay sawa na. Madanda na ganak. Taawan pa'y asawak. Talaga kumpay. Nalakaya nakon. Ngem awan pa'y nasarakak. Ay napiling idiyag kabanwara. Na sexy met ngamin. Di inak sinarsara. Napausa nakon. Nga adda baby nan. Nakaaramid nakon. Itikrib anara. Gimbatang nagpaikit din. Itimun munyeka. Ta isumet hitan. Itiniuliwakon. Ngem aniya paitan. Ti mama ainan. Nalakaya nakmeten nga nagasawa. Karentarek ti agmalem kenagsapa. Uray nugubat pa'y matukol tay arado kon. Ngem aniya pa'y itan ti mama ainan. Nalakaya nagmeten nga nagasawa. Ipa'y lagluan sumken sagpaminsan. Di pa'y tumarao. Daytay manok na. Ngem aniya paitan ti mama ainan. Nalakaya nakmeten nga nagasawa. Karentarek ti agmalem kenagsapa. Uray nugubat pa'y matukol tay arado kon. Alright, natapong mo ti 18 boy-boya. Kaya makita current viewers 18 ko na na. Kung dito hindi ko cellphone 12 lang. Hindi ka muna titig pepeset ta. Naglalag talaga kasi may ko yung net. Pero yung boses okay ko, no? Nakabsot data idol. Blurred mo ton from Elaine Candoy. Lag GM na ipagkat ka noon. Kawanan, nakabsot. Kawanan. Naglagan. Ay, nagpig sa internet. Awanan na pagkangatalagan.
Hi sir from Ambalatungan, Santiago City from Carvin Ruiz. Oh, naglalag oh. Yung video lang dikit-dikit pero yung boses tuloy naman. Nakapsot data. Awan talaga. Nakapsot. Ay, ako. Buntog. Mhm. Awan talaga. Ay, nag-fix sa internet. Awan, nakapsot talaga. Tingnan na po, internet nagbuntog talaga. Nyamat tan. May man. Nakarigat talaga tag live to YouTube. Awan. Kitang taman kuti katata. Kuya Jem, progress po, how deep is your love? Mag-isa ko, hindi po pwede. Dalawa, dapat duet yun. Yung video lang, dikit-dikit, pero yung boses tuloy naman. Nakapsot data. Awan talaga. Awan. I'm late. From Joby Buya. Apay ngayon balong di ka magkut-kuti. Siguro dantay, awan, nakapsot internet. INTP lang tika. Live.